ndiwaye ngazayo bayikubuza nje nokusebenza kanzima athani bonke besayafa meaningless impilo ayilutho mangekho umnikazi wayo impilo ayinamini mangekho yena ayinamini ukufukuza bathi abanye abantu nabanqomana ngoba sekane-because achieving phakathi achievement kodwa ngelimilanga samele usuku nakhona lendlu izomnikeza ukuneliseka akazange aneliseke until he dies akazange aphile kahle until he dies nanoma ngabe bekafaka ama-police dog nanoma ngabe bekafake ama-rottweiler kokuthi akhathe lendlu yakhe achieve kanzima kodwa ngaphandle kaNkulunkulu wayishintshayo namhlanje phakathi kwasemndeni bayazinwela lezi ngoba life without God meaningless ayinamini athule ukuthi loya ngazama ngathola indawo ngafaka iy'nkathi ngajama futhi ngathi ngisodla kahle kwakhuluma umuntu oba namakhosikazi ayi-1000 kodwa wathi impilo i-useless loyakhona kodwa ngathi ngiyashoda ana uyayazi lento uyazizwa nawe ngathi khona into oshoda ngayo awuthi ngigcwalisele namhlanje kwashikheva awuthi ngigcwalisele awuthi ngigcwalisele ade shoda uNkulunkulu noma ungathi uzoyigcwalisa ngokuthi ube nemali eningi izokuhlupha uzonathi thola into eshodayo ayishoda yena awuthi sigcwalisele shoda uNkulunkulu namhlanje ngathi ngizatha kasikemshane ngathi ngizogcwalisela kulento eshodayo elafini yakho kulento bona kahle ngokuthi life yami ngithi ngiyayizama bayaposta abantu bathi hayi sengisingile for 5 years athi hayi bangathola umuntu ayisoba right angithola umuntu angekho umuntu hayi ilife without uNkulunkulu ayinamini. Life without God is meaningless. What is the meaning of life? Meaning your life. Asiyofuza sikuko. Asiyofuza sikuko. Sitoli wako. Swali ziki. Marasili. Tumekuwa shotalo. Shota. Magana kuchefu ya shota. Magana kwenda shota. Hati nikualisele namshanje. Kwa Yesu. Ilaikagizo makleni. Noma yebibebe kanjalo. Ageye kumukozo kwina wake. Life without God is meaningless. Ati ngabazama na bosisa bayi 1000. Ati ngabazama kanjalo. Asa wuti mobabana wepino. I 365. Yena na mapasaza 1000. Ukuna jana. Bebeka selokshini. Bebeka tikisi jabana. Aisi jabana. Bebeka wote. Bebeka kuchezo. Uyashota kao. Wote polisi. Na kuchezo. Ayo sasa sijabana. Sina bantwana sinafazi na makama wao. Sina bantwana sinafazi na kuti bakala. Lona. Anithi bekatufuna impilo. Anithi bekatufuna ukuyenza. Ayenza mali. Sejaro. Ayenza mali. Ujazameko. What is the meaning of life? The meaning of life.
ukuthi kanti sitholele imoto omunye wathola imoto yakhe yashayisa yambulala. Meaningless mangekho uNkulunkulu ilayifi yakhe yashota wasangigcwalisele thathu Jesu athi Jesu nanoma ungazama ini nanoma ungazama ukuthi wazindawo enkulu ekhubuzo uthi ulayitwayo uthi layitwayo nanoma ungafika lapho kodwa ekugcineni kwakhona waziyo yokuba noma ungazamani ngekuvale ispace sakhe ngekuvale ispace sakhe ngekuvale ukuthi kahle kahle abantu baphila ngoNkulunkulu abantu badinga yena ngamanye amagama ngoba nezinye izinto esizenzele zona siphinde sithi sikwethina ngamazo Adam singambeke kuleya mfini wayiboshela yena walalela amavoice aphethayo walalela amavoice wenyoko awuthi ngisho njengabantwana bethu sibaluzile ngoba balalela amavoice wabangani babo alo akekho namandla bakabiza amabhosa wempilo bathi ama-2000 bathi abathinteki wabaje abantwana labantwana ilizibhosa labalela umzali wabo ngoba ilayifi yomuntu mayidala ikala zomzali wakhe athi uNkulunkulu oqala impilo athi hlonipha nenyoko izinsuku zakho zaphezulu hayi basihlupha laba basihlupha bakazi nokuthi siphume imali alaba bathiwa kabantu kodwa bafuna nokudla alaba basihlupha laba abafuna laba hayi ngathi nawe lento uNkulunkulu yazi kahle yokuthi akabukaleli umnikazi wena ufika kanjani ngathi ngakubuza ukuthi umntanakho makangikulaleli ufika kanjani ubaba umntwana empini ongeke endini wayesathi uyobuya sekakhona amabhayithi ngoba bekabhizi ekhoneni mntanami wangalaleli lalela lento ishoyo yikho uNkulunkulu ayishilayo mama ngilaleli nami khona into engifilayo mama ngilaleli ngathi ngiyabuluza ngabona ukuthi umzali wayathi the extreme wakhosha umntanakhe wathi wena hamba lohlala labafuna ukuhlala khona hamba lohlala nabangani bakho ngoba ulalela abangani bakho wafika uNkulunkulu emfilini wathi Adamu nazi yakho yini iyabulalela unkosikazi wakho hamba abangani bakho ngoba ulalela bona yamaseka dawe out yakhe yamaseka yakhe abositha vala lamanyumbe amnandi labo kusale nokuvela ukuthi hayi Nkosi yami le akekho umzali ongabona nomntwana ongamameli noNkulunkulu kanjalo lithe lami iBhayibheli basifisa anenkosi zifihlile manje bangathi azikho azisekhotsheni zikhona zibaleka ivoice yakho zibaleka ukuthi ungasoli zizama ngokaphela zikhona zisekhotsheni zifihlile ngoba kuba kanjalo masimlalela uNkulunkulu sabanga ukuthi khona izinto esingazenza zifihlile Snaifika akataka si extra lente. Kwa makadila. Kwa makadila. Kwa malele
Nothing zero chance. Nothing magaji. Upaleta mipoisa kamati. Tabanga mutaka tabanga maso kompita. Upaleta mipoisa kamati. Tabanga mutaka tabanga maso kompita. Natineto. Yanza kalala niti. Sakalala nipunipu. Sakalala mutisata nunuspata. I'll set them go brothers. I'll go brothers. I'll set critiques. It was in kings and I said that this of chair. Let's speak the PMT of the air. What about move? What about me and the zero? Not chance. Zakuela. Askuela ni bui. Askuela ni bui. Watu mtabele wa Sazalem. Maskuela ni bosi. Maskuela ni bosi. Batu basandel maskuela ni bosi. Batu basandel maskuela ni bosi. Mama maskuela huye. Sobuya ya ilaifu. Maskuela huye. Sobuya ya ilaifu. Mama slategele wasa. Amakama basalbe kama sligo. Aiswa kazi. Aswa moshi. Mobikama auspalo. Ikama lake mzali wako. Mauspata lake. Katena kuchabisu mzali wako. Ai. Lakini aliko leto. Ya utikama umsemenzeli. Itamu ya piwa. When umsemenzeli taiki. Umeleka metakilembo takilembi imolisi kama lako babisu kikafa waliba lona uzomuke akama lake dangola limolisi takili yake ikama lake dangola limolisi misebenzi yake. Abakupelona abazali bakho bathi umpumelelo kodwa umpumelelo udlama drugs umpumelelo wafela yafela umpumelelo wafela ami voice yabazali igama lakhe liyangola limaliswa ithekili yakhe awujabula ngithi abazali bakhe bathe makafika bathayi lo ujabula kodwa sisajabula ujabula udiwa papani ujabula udla ama-drugs jabula ivoice yabazali ntwana ivoice yabazali ntwana voice yabazali bebikele athi nakakhuluma bhala kahle athi hloniphi ihlononyobo insuku zakho zandezweni hayi ngathi sinamathayitile angolile angitshelile ukuthi bathi kethayitile yakasekutsharo hayi sidlabana kodwa sidlabana umkhululi wayisonje wayikomisikana nakho ukomisikana nakho ayikho kakhulula nayo instead yasopa natekelwe ivoice yabazali natekelwe ivoice yabazali uyenzele ngayifikile njengoba hayi ngibona mina ifundwane ladelile phansi kombhede akekho ibonile maliyidla lento kodwa lakhamba seliphushisiso selipregnant ade wakhamba sophushisiso akwenzelephi lento ivoice yabazali ivoice yapilo yakamazela endeni makalasela ivoice yapilo abantu bazosabuza nasiyakhona siyakuvithileni nasiyakhona siyakupheleni awuzophela kabuhlungu uzophela
wabizishisa nasekhasi awuzoba history but wayebuhle lokudeni wayebuhle hayi leso isifundo saSeptem Junior esizwa history wayebuhle hayi ngoba ngeke bephetha amashisa ngoba ngeke bephetha abantu abanamawokha kahle anamhlanje babafithizile bafana wokha ngenzaleni abalalelanga abazali laba insuku zabo siyaphela isifundo saSeptem Junior history from a student to slave in that body bonke abantu babukhalele bathi bantwana phela ayimuhle namhlanje ayinkolelanga nginyawuphe namhlanje leyintwana simkolelanga bashayile bawubona selaphelile uphethwa yini ikhosi yempilo yayamlasela walalela abantu walalela izinto ey'khulunywayo kodwa sizokutshela ngoJesu hawu Jesu bathi ubuyisa ubusha bakho njengophosi hawu Jesu yamrestore bathi kababhala phakathi athi ngoba umuntu makakabuKristu uyisitalo esisha okudala kuyadlula hayi ngathi uJesu unomajiki so hayi Jesu athi unamandla so mina amandla angithi abantu badalwa uye ngoba badalwe uye if kuyimoto besothi uJesu unama-extra parts if kuyimoto besothi uJesu unawo lama-parts ashodayo hawu Jesu yakwazi ukuyisela lo bantu asebadale ngayo uJesu yakwazi ukuyigeza lentwana abantu asebakhombana ngayo kawu ushoda ngoJesu kawu ithi kube nguye washetha isitolo sakho bedikali ushoda ngoJesu ithi kube nguye washetha isitolo sakho babonile ukuthi abaphuthi bamaphila mbakhohlabeli athi babonile abaphuthi bamapapasi bakhohlabeli yonke lento bafuna ukuyithola cheap yenze wena cheap abakwazi angeke baphinde kahle funa umnikazi welife yakho ngoba mawubaleka kuye ubalekele impilo yakho wonke umuntu obalekela uNkulunkulu kahle kahle wena ubalekele ilife yakho wena ngathi uphila kabuhlungu wena ngathi ujwayele ukuthi ube yithoki yasekhasi nabo mama bavithini abadismate bakhokhe ngawe bathi yutsho uyaphela umntwana kakhumalo hayi nangu Jesu uba umuntu ekuJesu isitalo esisha okadala kuyadlula ngathi ngizoyisho lebese siyasuka uNkulunkulu wathumela uJesu ukuthi azosiza abantu lalela ngisho mhlawumbe wena ubona ngathi izisa abazali bakho ubuhlungu kuphela noNkulunkulu ngizisa ubuhlungu impilo yakho uNkulunkulu ubuhlungu uNkulunkulu ubuhlungu bakabona abantu bakhe bahlupheka uNkulunkulu ubuhlungu bakabona abantu bakhe bagula ngoba uyazi ukuthi nabagula bazofana ngokuthi baguliswe nguwe awuthi nimebezele uNkulunkulu akagulisi umuntu uNkulunkulu akekho interested ekutheni nakuphanishe akusuNkulunkulu wamampela loyo aloyo ngiyambuza ku-Enigma kodwa ukhona wamampela
ukuthi niyisho lento uNkulunkulu uthanda strong. uNkulunkulu uthanda strong. Angeke akugulise. Hayi akusuye ngabuka laba abaphilayo ekuseni. Abantu abagulayo bayeza kusasa. Kodwa kusuNkulunkulu akagulisi umuntu. Kodwa uNkulunkulu uyabasiza abantu. Namhlanje sicela ukumemezela uthando likaNkulunkulu. Sicela ukumemezela ukuthi uNkulunkulu uzokusiza. Sicela ukumemezela ukuthi ungasabi kude naye. uNkulunkulu wakuthumela uJesu ukuthi azokusiza. Hayi ukuthi siyisho lento ngathi lento uzoyithola kahle mawu-understand impilo yokuthi kahle empilweni abazali yibo abapha abantwana amagama. Nalo Yesu akaphiwanga abantu igama. Nalo esithi uJesu waphiwa uNkulunkulu igama. Uyaphela athi uNkulunkulu ukuthi azosiza abantu. Bantu basemndeni akekho munye bababona abantu bagqoka impahla zesonto batshelana ngomunye umuntu obasiza abantu. Hayi akekho munye uJesu. Nomntwana ukaJoba bakhe uJesu igama lithi Jesu uphiwe bakhe. Lothi nesimbiza uNkulunkulu athi makabhala athi igama likaJesu phezu kwamagama onke. Ayinani bantu besonto ayinisifundisa manga nisifundisa manga. Omunye wathi hayi lempilo le kahle ngayilungisa ngathandazela isiwasho sibe right. Mara ngathi nisifundisa manga. uNkulunkulu uthi uJesu ukuthi azosiza abantu bakhe. Ngathi ngizoyimemezela nale important kakhulu yokuthi ngishadele nasenaleti yokuthi ngimemezele yokuthi izono zabantu yena usifile. uNkulunkulu wathumela uJesu ukuthi azosiza amaflopo abantu. Izono zakho susile, amaqala akho asusile. Yinde flop uNkulunkulu angalandelela kanti semi-right. Hayi ukho right. Ithi ngiyangoma leya wena wenze njani mawuthatha ukubona umuntu into bese ayiphinda. Ngoba lezinto abasikolele kuzo yiphindayo. Lezinto uJesu ayifele yithe esiphindayo. Kodwa yena bekazela ukuzosusa amakhala, bekazela ukuzobuyisela ubuhlobo. Atobhala kahle makabhala uNkulunkulu wayebuJesu abuyisela izizwe zonke kuye, abuyisela abantu bonke kuye. Awuthi siyisho le uNkulunkulu abantu bakho bafuna bheke, akufuna bheke, ukufuna bheke umnikazi wempilo. That is why bokufanelekile kokuthi lento enixabanisa isuke. Ayikushumile mndeni imiphefumulo yabantu ayisindanga. Mara namhlanje sithi nangusindiswa imiphefumulo. Ngoba kuyenzakala ukuthi emhlabeni imiphefumulo yabantu bangekho ekhululekweni imizimba iyasafaka. Ngoba vele uyazi ngithi ukuthi umoya wakho uthethileni imizimba yakho iyasafaka. Hayi lona bayazibuza namhlanje ukuthi lokho kuphelelani wena umzimba wakhe, lokho kuphelelani wena umzimba wakhe. Ngoba umoya wakhe awunakuthula, umoya wakhe ulimele. Umoya wakho ulimaze yini? Omunye umoya wakho waphula ngedeni bamshitela, omunye umoya wakho waphula ngedeni akade ukuthola iphoto. Omunye umoya wakhe waphuka
abazali bakunikeza address wathana mama ubaba kuhlala mlandela ngoba thina washiya wathi akufuni the time umtshela ukuthi yimithi yalibala lentwana mayiselibele zolimazi inyama yami amanye zodimos zosibulala ngakho konke omunye